Inkuru nziza kuri AFC 23 ntimbabwira ko ari inkuru nziza kuri AFC 23 mwumve ko ari inkuru nziza kabisa. Ni amakuru tuba twavanye ku mirongo y'imbere ku rugamba, twebwe tuba twagiye tugacukumbura amakuru ku mirongo y'urugamba tukayabazanira, cyane ko ari byo tuba twarabateganyirije kuzajya tubabwira amakuru ya mbere ukayabonera igihe. Ngira ngo murabyibuka ku itariki enye z'ukwezi turimo nibwo AFC 23 yagabwagaho igabwaho ibitero na leta ya Kinshasa. FARDC igabaho ibitero yitunguye, iba ngombwa ko 23 itakaza uduce twa Masisi, harimo agace ka Remeka ndetse n'uduce tuyikikije. Ni igitero cyagabwa na FARDC, biba ngombwa ko 23 itakaza utwo duce tuyoborwa na FARDC ndetse n'ingabo za FDLR. Sibyo gusa, FARDC siyahagaze, siyakomeje irataka, iba ngombwa ko yongera gutungura 23, irasa agace ka Mushagi, irasa agace ka Mushagi ndetse n'uduce byegeranye. Urwo duce bivugwa ko haguyemo abantu bagera muri 20 ndetse abandi 57 barakomereka. Ni imirwano iri kuba mu gihe cy'agahenge, cyapanzwe ku mpande zombi, ariko FARDC yo ibyo ntabwo ibikozwa. Leta ya Kongo ikomeje gukora ibintu bisa nk'amabara. Leta tariki 8 z'ukwezi turimo, hari ku isaha y'isa 1:45 nibwo ihuriro ry'itsinda AFC 23 umukuru waryo umuvugizi waryo Lawrence Kanyuka yasohoye itangazo rishyirwaho umukono, maze rivuga riti Mama 23 ntabwo izihanganira ibikorwa bibi biri gukorwa na leta ya Kinshasa. Mama 23 ntabwo izihanganira ibikorwa bikomeje gukorwa na leta ya Kinshasa mu gihe cy'agahenge, mu gihe cy'amahoro. Ni mu gihe byagiranye amasezerano muri Qatar, byumvikana ko biri mu gihe cy'agahenge. Igihe cy'agahenge ko nta kintu na kimwe bishobora gukora mu ruhande rwombi bijyanye n'intambara, maze bikabanza bigashyira amasezerano mu bikorwa. Ariko leta ya Kinshasa ibyo ntabwo ibikozwa, ikomeje kwavansa imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, ikomeza gutungura Mama 23 mu gihe cy'agahenge, ikakomeza yigarurira uduce tumwe na tumwe twakontororwaga n'ingabo za AFC Mama 23. Utwo duce ubu tukaba turi mu maboko y'ingabo za Kongo FARDC. Ariko hagati aho Felix Antoine Tshisekedi akavuga ko agomba kwataka muri burasirazuba bw'igihugu cye cya Kongo, cyane ko avuga ko abatuyemo bose atari abanyekongo, ngo ari abanyarwanda bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Mama 23 ivuga ko itazihanganira ibwo bugizi bwa nabi mu gihe leta ya Kongo itubahirije amasezerano yo gushyira mu bikorwa mu gihe cy'agahenge, igahagarika imirwano, ikareka gutungura AFC Mama 23, ko itazihanganira ubwo bugizi bwa nabi buri gukorwa na leta ya Kongo, bukaba ngombwa ko bwangiza iby'abasivile cyangwa se bamwe na bamwe bakasiga ubuzima, abandi bagakomereka, cyane ko Felix Antoine Tshisekedi Mama 23 imushinja ko usibye kwanga igihugu cye adakunda n'abaturage be, ko aho kugira ngo ahangane yica abaturage cyangwa se yangiza ibyabo, agomba guhangana n'ingabo akareka guhangana n'abasivile. Mama 23 ni itangazo yaraye icishijeho ku itariki 9 ku munsi w'ejo, nibwo yavuze ngo twebwe tugomba gukurikiza amabwiriza, dutegereje ko umukuru wacu aduhereza amabwiriza yo kuba twagira icyo dukora.
Nyuma y'iri tangazo rero nibyo twagira ngo tubabwire, ryakurikiweho n'ibitendo bitera ubwoba, ndetse bitera ubwoba bamwe mu gisirikare cya Kongo ndetse na bamwe muri guverinoma ya Kongo, aho bababaje Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni ibitendo byakozwe na M23 ku munsi w'ejo mu isaha z'ijoro. Umunsi w'ejo M23 yivuganye ingabo zirenga 200 harimo ingabo 100 za leta ya Kongo, harimo n'ingabo 80 za leta y'u Burundi, ngo cyane cyane harimo n'abawazalendo n'abantu bafashwe, bamwe bafatwa mpiri abandi bahasiga ubuzima. Ni igitendo cyari cyapanzwe na leta ya Kongo, cyane ko byari byavuze ko bigomba kwavansa paka bigeze Igoma, cyane ko bari bavuze ko mu gihe bafashe kariya gace ka Remeka bagomba no gufata kariya gace ka Gisangane, bakavansa bakamanuka paka bageze za Rubaya, ahantu hakomeye cyane hafitiye umumaro M23. Agace ka Rubaya gakurwamo amabuye y'agaciro ndetse kavanwamo korota nyinshi cyane, bivugwa ko havamo korota 15% zigemurwa ku isi. Leta tariki 8 z'ukwezi turimo, hari ku isaha y'isa 1:45 nibwo ihuriro ry'itsinda AFC 23 umukuru waryo umuvugizi waryo Lawrence Kanyuka yasohoye itangazo rishyirwaho umukono, maze bivuga riti M23 ntabwo izihanganira ibikorwa bibi biri gukorwa na leta ya Kinshasa. M23 ntabwo izihanganira ibikorwa bikomeje gukorwa na leta ya Kinshasa mu gihe cy'agahenge, mu gihe cy'amahoro, ni mu gihe byagiranye amasezerano muri Qatar. Byumvikana ko biri mu gihe cy'agahenge, igihe cy'agahenge ko nta kintu na kimwe bishobora gukora mu ruhande rwombi bijyanye n'intambara, maze bikabanza bigashyira amasezerano mu bikorwa. Ariko leta ya Kinshasa ibyo ntabwo ibikozwa, ikomeje kwavansa imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, ikomeza gutungura M23 mu gihe cy'agahenge, ikagomeza yigarurira uduce tumwe na tumwe twakontororwaga n'ingabo za AFC M23. Utwo duce ubu tukaba turi mu maboko y'ingabo za Kongo FARDC. Ariko hagati aho Felix Antoine Tshisekedi akavuga ko agomba kwataka muri burasirazuba bw'igihugu cye cya Kongo, cyane ko avuga ko abatuyemo bose atari abanyekongo, ngo ari abanyarwanda bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. M23 ivuga ko itazihanganira ubwo bugizi bwa nabi mu gihe leta ya Kongo itubahirije amasezerano yo gushyira mu bikorwa mu gihe cy'agahenge, igahagarika imirwano, ikareka gutungura AFC M23, ko itazihanganira ubwo bugizi bwa nabi buri gukorwa na leta ya Kongo, ukaba ngombwa ko bwangiza iby'abasivile cyangwa se bamwe na bamwe bakasiga ubuzima abandi bagakomereka, cyane ko Felix Antoine Tshisekedi M23 imushinja ko usibye kwanga igihugu cye adakunda n'abaturage be, ko aho kugira ngo ahangane yica abaturage cyangwa se yangiza ibyabo, agomba guhangana n'ingabo akareka guhangana n'abasivile. M23 ni itangazo yaraye icishijeho ku itariki 9 ku munsi w'ejo, nibwo yavuze ngo twebwe tugomba gukurikiza amabwiriza, dutegereje ko umukuru wacu aduhereza amabwiriza yo kuba twagira icyo dukora. Nyuma y'iri tangazo rero nibyo twagira ngo tubabwire, ryakurikiweho n'ibitendo bitera ubwoba, ndetse bitera ubwoba bamwe mu gisirikare cya Kongo ndetse na bamwe muri guverinoma ya Kongo, aho bababaje Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye.
ni ibitendo byakozwe na M23 ku munsi w'ejo mu isaha z'ijoro. Umunsi w'ejo M23 yivuganye ingabo zirenga 200 harimo ingabo 100 za leta ya Kongo, harimo n'ingabo 80 za leta y'u Burundi n'abawazarendo 20. ubwo zose hamwe ni ingabo 200, harimo ingabo 100 za leta ya Kongo, hakabamo n'ingabo 80 za leta y'u Burundi, hakabamo n'abawazarendo 20, ubwo zose hamwe ni ingabo 200. M23 mu itangazo isohoye nonaha mu masaha make yashize ivuze ko yazifashe mpiri, yafashe ingabo mpiri zigera muri 80, izindi 120 zikahasiga ubuzima. Ubwo ni ingabo 50 zakomeretse, abandi 30 bakaba ari bazima bataraga, bakaba bari kwitabwaho n'abaganga muri AFC M23. M23 si ibyo bitendo gusa yakoze ikisa nk'isuzuma, ifata ikibuga cya Gisangani. Murabizi ikibuga cya Gisangani ibyo cyagiye gikora, ikibuga cya Gisangani gihagurukiraho za drone ziza kurasa M23. Icyo kibuga M23 ikaba itangaje ko ikigize nacyo umuyonga. Mu masaha make ashize ivuze ko ikibuga cya Gisangani ikigize umuyonga, nta ndege n'imwe ishobora kuhagurukira ivuga ko ije kurasa kuri M23. Icyo kibuga cya Gisangani cyahagurikiragaho drone nyinshi cyane zarasaga M23 kugeza ubwo zagiye zirasa bamwe mu bayobozi ba M23 zikabatesha umutwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. M23 ivuga ko nihagira indege ishobora guhagurukira ku kindi kibuga cyiza ku mirongo y'imbere ku rugamba, maze ikaza zikabarasa ariko zidahagurukiye igisangani. M23 ku itangazo yasohoye ku itariki 7 byasaga naho iryo tangazo ryari rihase ibintu bikomeye cyane, byasaga naho rihatse ibintu bikomeye cyane. M23 iryo tangazo yarisohoye ibabaye mu buryo bukomeye cyane. M23 itangaza ko mu ngabo zafashwe mbere zavuze yuko zifite umugambi wo gufata kari gace ka Rubaya. Ni agace ka Rubaya gakurwamo amabuye azwi nka korota. Bivuga ko 15% bigemurwa ku isi by'amabuye ya korota bivanwa mu kari gace ka Rubaya. Ni agace gafatiye M23 runini, ukarekura nako M23 aho kugira ngo ikarekure yakwemera ikarwana umuhenerezo. M23 mu itangazo yavuze ko itagomba kwihanganira ibugizi bwa nabi buri gukorerwa abanyekongo, cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Felix Antoine Gisegeti ntabwo ashaka kubahiriza amasezerano yavugiwe muri Katari, ntabwo ashaka kubahiriza amasezerano yafatiwe i Doha, ntabwo ashaka kubahiriza amasezerano yafatiwe i Rwanda, ahubwo kugira ngo yubahirize amasezerano akomeza kwavansa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu butasi bwayo bwa M23 bwakorewe mu gisirikare cya FARDC ndetse no muri guverinoma, baje kuvumbura ko bari bafite umugambi wo kubagabaho ibitero, maze izo ngabo zigafatwa mbiri, izindi zikahasiga ubuzima. General Sultan Makenga mu itangazo amaze gutangaza mu kanya, mu ijambo amaze kugezaho ingabo ziwe ndetse n'abaturage be, avuga ko agomba kwisubiza uduce twose twafashwe n'ingabo za Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba za FDLR zigambiriye gutera u Rwanda. Izo ngabo zose zikavamo maze bugasubira mu biganza bya M23, cyane ko avuga ko bariya atari abantu bagambiriye kugirira nabi Kongo, cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Niyo mpamvu rero ugomba gusubira mu biganza bya M23 maze umutekano ugakazwa paka na mwinshi. Reka makuru yacu tuyasubikire hano, reka tuze kubonana mu makuru yacu ari buze gukurikira. Icyo mbashishikariza no kugumisha igikumwe maze ntukivaneho, maze tukabakurikiranira amakuru yacu 5 kuri 5, cyane ko tuba tuyavana ku mirongo y'imbere. Tubonane mu yandi makuru ari bukurikire mu kandi kanya gato. Mucyo ngusaba no kuguma umurongo, maze ukaguma ku murongo, ntukureho igikumwe maze kugira ngo tubashe kubana neza mu makuru yacu ari bukurikire. Ujye kure, reka tubonane nakagaruka.